Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki arspa saupun riungut ki noikai jungi government lower primary school. Ki bala syaweng kam house nam araja khatsau ki la karpa dia ka sarkar jela bakan thungkam biang yaki. Kini ki noikai ha ka jinga kran bagi la pathai kubor ha khatsan tarik unai luar araja arpuar. Ki la ongru ba kimdei satya maki ki ba pelong ya ka interview ba kimdei hiru maki. Ki badan kiti banta siali ya ki mark sheets bat ha ka ju kapor ki la bu jingkeliru ya ka sarkar. Balai ban chube akam bat ban khang yaki ban apply ki kam ha ki tanat rekam jong ka sarkar. Hang ni yung batay kumno ka jeng ka sedang kan le ka jeng dia ha ka bang ila cha terminate nang kong ngila ka comment ka record application ban tap ya ka set tendang ya tap ya ka set ngila book application tadi nang to pade tadi nang tay ka record ban le ya ka examination tingila le examination hoto tadi na dab le ya ka examination pade tingi abyang ki khot biang sa interview dan lagi khot ikane ka personal interview tingi pass ka personal interview ngila qualified ka personal interview tadi berada qualified yang tu tingi abyang kan tahu ajar para pade kami kene ka first advertisement ha kene ka first advertisement kila ong bakumne application and prescribed standard form is invited for filling up the vacancies in the common LP school under the jurisdiction of the Office of the Undersigned in the scale of pay. Rupiah license and non-dice rapau pagtatata hadin from the candidate having the following requisite qualification. Tiki kendon kilokumnerum. Number 1, minimum qualification PU or HS SLC or class 12 pass from any recognized university board. Point number R kolong must have passed state board eligibility test 2006 set for bracket. Point number like kolong age between 18 to 27 years with 5 years relaxation by ST SC as on 1/1/2008. Number 4, the validity of the result of the test shall be of 3 years with effect from the date of announcement of the result or the attainment by the person concerned of the maximum age of recruitment as prescribed by the comment from time to time, whichever is earlier. Tekane kadega kendon balapan kat kum ka advertisement kunukong. Tadian kan ne pade ngila dap ya tab kan application tingila app yang kai. Tadian beradab apat de ki kawan pada sa kawai ka advertisement ha kan ka advertisement ba apat de ki pan kumne ngin problem itang ya kan ka ki eligibility no mar ka de ka juai ta kan ka advertisement ba apat de ka pan eligibility and educational qualification. Number 1, educational qualification HSSLC or pre-university pass candidate who have clear set during 2006-2007. Or B, BA, BSc, BCom pass candidate of any recognized university established by an act of parliament state legislature having secured a minimum of 45 marks. Or C, person who have successfully completed the course of training for LP school teachers conducted by Diet, Normal Training, NTC, Basic Training Center, BTC, Chera Training Center, Training Center, CTTC, and obtain the Junior Teacher Teaching Training Certificate or Diploma in Elementary Teacher Education, DETE, or Diploma in Education, DET, or CPE course conducted by ICNO. Number D, person who possesses the minimum qualification HSSLC or PUC prescribed for the appointment as LP school teacher who have been teaching in the common LP schools for a continuous period of not less than 5 years as on 24/12/2008 are also eligible to apply provided they enter service within the prescribed age limit of 27 years. Bracket 32 years for SC/ST
as on 25/11/2003. Number 2, age. Candidates should not be less than 18 years of age and more than 27 years of age. For bracket, like who are 32 years for SC ST on the first day of December 2008. Application should be submitted to the office to the undersigned along with a photocopy of the following documents duly attested by the gazetted officer. Ngibu yaki hangni ngibu yaki documents perang to. Tadi ngilak tab no yakane ka application ngilak daban tab. Tanda ngi tab ade tiki khot ni ngi ban let ngota ka personal interview halor kaneka advertisement. Tahakan ni ka jingle je kini ngimtip moi kini ki kriteria bagi kumno ki kriteria ki ai hakapor bingi lagi interview tingi tip tang hadin bangi layo ya kene dokumen skan bagi la ai yangi hadin bala don file case ngi tiki ai yangi ya kene ka score sheet tahang ne hakan ka score sheet ngi ya kini ki kriteria bagi ai ka appointment kumno ki ai hang ne ki marks ki long kumno ki allot hakan di kari level 45 marks plus above 10 marks. Class 12 pass, first division 7 marks, second division 5 marks, third division 2 marks. Professional qualification 10 marks, set qualification 10 marks, BTC diet pass 8 marks, BEd 5 marks, experience contractual teachers 10 marks, suitability and micro teaching availability 20 marks. Kemudian naik idon kinosin interview kumbasa ngot man la iway ila la alot ya marks kumbasan marks. Kemudian SDO 5 marks, DEME 5 marks, diet 5 marks, HM 5 marks. Total kolong 40 marks. Kini kita sangut kinosin interview. Tega grand total baru kolong 100 marks. Tahalor kena ke score sheet ndang yu iya kene. Dan yu iya kene ke score sheet hang tangis dang bantip lemah kopor nilai interview ngimtip. Ngimbanaya kene ke score sheet ngimtip gini kriteria ru bagi thong hakan kurkom tengimtip dan yo iya kene ke score sheet pada hantai ngisong thu ba ndang ngipej haka advertisement hakan advertisement iklan pan ya kene ke set iklan set iklan pan ya kene ke experience tang ne hakan ko lompat de kadon ke experience. Dan luar berkadon kena ke experience, nomor hadin bengila lek kini kisi CBI inquiry, tigi ong bakila alot ingi cimak cisnam jaga experience. Kat bahakan ne ke advertisement ki klempa ni experience. Tigi bu ne kino hikai batap application atau kopor, ki klembu iki experience kat kum ke experience bagi don, nomor ke klempan haka advertisement. Nomor klempan ki klembu. Tigi don hero ki babu, ki don way art ki klembu, andre majority ki babu, tambah ki babu ru ki don ki arsnam ki laisnam. Tapi kini kita arsnam laisnam, anda dapat ya kini ke CBI kini ke report bagi orang cimak cisnam, ini sengaja ya hap kini kini cimak cisnam. Nomor kumno ke cimak cisnam, wada ke advertisement, iklan ya kini ke experience. Mentapat deh ki alot cimak cisnam. Tengi ngim sangkun ni kata kerkom lek jengkai. Tadi nang taru kidon kini hikai kibla dan kat arsnam ke service ru, kelong ke experience, tambah ke marks kio cepau. Kidon kinong hikai kiba arsam na Islam kidon kiyo kisan marks untuk marks kung tatar kiyo. Tada don kande kumne pade teke kilong kita sali kanya kane ka marks ngi. Nomor la chan paro kinong hikai la tak sali haka experience. Teka ni kacang tak sali ka kta ngi. Ya kta ya ka jabiang jengi ka kta ka long yang jengi. Mentangi la ya kumba la chan khandai snem ngi ya kini kicin jar. Temen tale se kibreo kila ban keli. Babalai kini kimi tak mentah mo, balai kimi haji syana duk mencuah ngimat ban mi ya kene kam. Tang masin daftar mini dah kata kepuar hau ajar kasau naman ngila apa nyengi hau Januari ada cepau na apa nyengi. Dah kata kepuar bala apa nyengi ngila siapa apa ngila like tray. Dah hangan kan dia kepuar bang like tray ngila ka ya kene ke CPF laot nyengi nama ngila tray. CPF laot la pengkrek service book ru nyengi. Teman tanah dep pengkrek ikini ke ibaro hadin saus nampak dia terminate sesendon. Dengan mohon ni kata kecenglek jengok komen pan terminate ini, so terminate ini kita kelim so thau. Barangin tip hero barangin day mengi letak salik ya kaneka score sheet.
ngim juga iya kan skor sheet hero ngim dai mangi ki nong sim interview ngim dai mangi ba ai max ta kum menta pat de bandai kali yangi ba bandai ong yangi ba phi long ki sali pen penduk kami phi ngim hon kanya kata ka cingle ko jong komen ikum ba kale chliang khaman tada pedi kini haladang i pedi kan skor sheet baru ko wai ngin shamba la jan man na ko wai pa ko wai la jan ban ong baru skor sheet ka long chaklia kam dei tang je kini ki first list hang ne hotu usnam arjar khat sau nung kong kila terminate ingi kumbasan santar tekini ki santar kidei ka jawai ka amlaram ka ias ka hills kada dengkiri bat ketura hang ne la terminate ingi kumbasan santar ha ka to bat terminate yangi ro ki terminate be tang ka first list ki klam pe ru iki waiting list ki klam pe ki handa ki pe tang ingi ki first list dah kat bayi kan nika mas kursi pada kecing tak salik kam dai tak first list la chan ubadu bayo baru la chan baik la chan kat cubai la chat wat yang la cha tak tingim so pun ya kata ke komlet juga komen bakal lek siliang khamat margi klam screen ya bro ke screen tang ini dalong so pun ya kata tingi kwa ba pen snow ya komen ba pen i ya komen bakal dai ban bisa napas dang habakot habarok kiliang ban besar ndai ban weng ban penjenjar tang yangi namarkan ne kata ya kalong ring yang cengi tadi nak tapat dah hakan ne bala terminate ini aspa sau penriungut mo hatu kepor hau arjar khat sau nakisan sentar tadi ne dap terminate ini tingi ro hak umdum ngim sau tho wat ada ngin dei ki victim semua ngim dei ki nong le kam sniau ngiklam le ai ro handai la chak la pin keno ingi bangila le kam sniau tengi sngo si ya kende tengi mod he to kopor ban le agitation dan ban le kini kitai de gidon be kijing khanglan tengi mla ban le to kopor tadi nok tu tingi file ka code ngi tharai ba ka code kan saya rap yangi mo tingi la file kan anda ngi file ka code how to snam hadi nang tahap pedang bingidang ya huri hora ha ka code ka comment kala pha kila don ki bawan ki ongi ban withdraw na ka case withdraw ngin reinstate kan ki ongi to ko tengi ru ngingai tengi ong la de withdraw stang ru pila ban yo i ka reinstatement tengi ru ngingai ngi withdraw no ndang ngi withdraw iklam withdraw ngi la withdraw kumba mar lai pawai ngi la withdraw tanda withdraw kum to pade ki klam reinstate pade ngi ki ong ba ki padang don ha ko temla ban reinstate then the market ki klam reinstate ingi ngir ngin ban se kio weng satisien sakot tingi lai na cepo supreme court hang to tanda ni lai cepo supreme court hang to pade tanda supreme court ko pade ki la ya to kat ni ki sang to nang to pade kala pha biang ka supreme court yang ngi cha po high court ko ong ban pe biang satisien ya ka dik matar jong ka high level ba jong ka CBI tanda ni poi hang de high court pade tingi la ya kato kat ne benai senam tamai to thrang la ya tadi na la ya to padem tahu ar trik no membar ar jar khat nyau kani ka high court kala ong yangi bangin tho ya ka representation kan ngin tho ya ka representation jengi bahagia kan ka representation jengi ngin ka court ka pha ya ki line ki committee ban bicara kan ka representation jengi ta kan ka representation jengi ngi de ban le apo live house ni ka court ka ong ngim ta ban le ta ka to ko por ngi ro jing bam so tho jing lamber ngim tip show tingi la par sang kan ban ong ban wa jing mot na e kum no ban le ya halor kan ne kan ndangi wa jing mot sene cetai baru ki ongi wa tho mar ka ba ka kam long ba tho ma ki ongi gumta ta ka jing ong jing ki te ka jing sngau tho jing ngi sau tien kan de mar ngim tip e hero tang dat sudan mi ka jing sau tien sau rem kan bala cha ta tingi sange no kan yang tangi kam tho to por tandai klam tho pade tingi su ngam no ngi su song no to klam la e so de nang to tadi nang to ndangi la ngam tadi jengi pade ka don sakobai ka group pade kan ka le ka group ki don kumbasis pa e wengot kini no hikai te kini no hikai pade kini no hikai ka la file namar ki ongim chu ya cha ka kot ki kwa ban i bangi ngi ngin suk mesim bangi khot ma ki ru file sa ka kot nda ki file hang ne pade ka kot nda ka bisari ki ne na ki sispa i wengot ka kot kala ong ba kumbasan phangut ki de ki an ten tat no ki an ten tat ki ti cha te kini ki san phangut ki long ki ne haduk menta ka bagi batam na ki to pade ki lan le supreme court haduk menta ki dang don supreme court ya ki ne la khot la ka kot kala ong ba ki de ki an ten tat tang ba ki la ong ki ten tat
haduk mentah kidang don ke service ke komen ke kelempat le ai ngim kwa hiru bakin do mo ngim ong ba ngikwa bakin do nomar kuno kindo mangi so thu ba ke stam badukam ngim ong bakin do handrai ke pen I hang ne yang ni ba ke komen ke nyau chiliang khamat balai yang ni marsin ong marsin terminate ya ki pada ki penne mo ki penne ke don ke so si ke ne ke yang chingi bangim hon nomar ki don ngim don ngim kwa hiru bakin ken ha dan ne ken sak terminate ndrei ngi kirpar ki sarkar ba ke so bah ban ri instate ngi kumba ma ki kine ngiru ngi kwa ken bangan nginyo ke kam mar kolong ke ba thang ban nomar ban chu don ke kam dan kam kolong ke ai ke ba cencar ke nam ta chingi ban em hadu mentah kan nu aja kapra nung kong swang ni ya jika investigation ke baar mun maka kuat kalau direct ban investigate tinggi la ya jika kata investigation ke baar dan ya jadi investigation baar pade hadu mentar ngim yo result jang kata ka investigation jaga CBI hadu mentar don result pangata tadi ketua pade dan sakawi pada ke grup ha ujun aja kapra sumat kita hai kini ru kila sak terminiat baar span ru pawon naik pra teli kisantar nomor baru kisantar kidon kumba kat santeli tenung kong aja kasau lak terminiat yengi kumba santar hau arajar kapra lak terminiat kumba ar span ru pawon pade naik pra santar tegi ar santar pade kijak skorsiat pahadu mentah mende kitre kiyo tulop tek wat dak skorsiat keraja tingin mela benong kini ki asentar ki de ke jongka empati bat kulim nakar tingin tip ki kho hadu kwat no ki long hadu kwat no tang maki ki batip ki kata mo ni tingin tip ta kata ro ko wi ke bapen ngosi yang ni namar ke I ba ke komen kala siliang khamat ini ni mohon ya kata ke jingle jong komen namar ki lo ja skorsiat ki nek service ki don gini ki waiting list ro ki don ki jing jakhle ki ro ki nek service wada ngas sangim kwa baken do tang ki don service tementai kini ki aspan rupau ki don hakut pada hak to kopor dan kini ki aspan rupau menaken arajar arpawai ke kuat kala ke penbena iki naki aspan rupau kumba cispa perpanyawan la ngiki ki antinten ki continue ya ke service pada ke revoke ya termination ki continue no service dan kini pada rengut naki pada la ngiki bagi tintet namar balai namar ba kini kempoi ki max ki long overage tingi kwaru kan kran kindia halor kan ka overage mo namar ba ka overage la daga comment ha ka to ko por ka comment ka khot application ya kan ka first advertisement ha ka to ko por ba ki khot advertisement ha ka first advertisement pun kini kino ka jingi ki kran pat overage cha sha kidang biang ka age ke tang na ka daw ba ka comment ka pen slam pa de ka khot sa ka advertisement ba ar daga to ko por ba khot advertisement ba ar kidon ga ong ba mungkin kan ban tap ya gitu bala dap tap hagat ko advertisement kong tigi don rugi nai kai kram tap ki don hiru ki bat tap tahakan de pade namar pa kimi atri advertisement kala long kino ki overage hatse sha ki kram overage nang kong ken you se don we arm chwa mo tang ba ki don hagat ko gi buan hi ki kram pat overage de tang ba mi gene ka advertisement ba ar pa ki pani kini kai 45 hato ken kala long overage tementai kini la don la dukan kila na kine ki den rupen rengut sa pendru ki de gitu ki ba ki ken ba ki de ki overage hadin nang to pada hadin bala mi gene ka order jong ki de ki aspan rupa mo tang to ka comment ka ong biang sorry ka ko la ong biang ba kine ki san taro kila biang ban tho ya ka representation jong ki la ki mon hapo live house ni to por ka ong tangi ro hakata ka jong ong jong ka ngi don ka ta kum sim chlo tingi ro ngi lai tho ka ni ka ta representation jong ngi tandang itu ya kan negara representation jingi pada hane te hakan de por bator representation ni kram wan shu ko hakan ka nambar aspa sa penrio nambar aspa ka kine aspa sa penrio ki bat ngitho kamba sispa 100% ngot ki batam nang to ki don ki jong ki daw ki bangam la ban tet mo tang ba ki kram join lan ki kram tho shu tingi don tang sispa san penyo ki bat tho representation sorry sispa 100% ki bat tho representation jingi job hak to ko hadin berat ho ikan negara hadin pada ikan ni representation karisan kalau ada ban out nuduk benai me ringi kram yo gitu tinggi up si up hadin bala abe to tahun nu benai Julai ta kami nak hakot kubor ba kila ong bam na kici spasa representation ngut kibat ho ikan negara representation kembam cispa sampinyo kidai kitentat riungut kiban reinstate ki ban revoke when termination jaki na markilong antintat arngot na kipade
Angon ki pade ki day ki overage mla aban ri mestiat. Ki day ki overage ki om. Dia kini ki overage arngot namar kim don serli tem don kam ban siu fan. Dia ngi pade ki ba cha ta serli ki om hap siu kumbasan pau hajar. Yang ngi ki sispat sa penyau ki tu kedre penrengot ro jo. Tingi hapan siu san pau hajar. Tahang ne ke pen perkat ini kan namar ngi klem le ai. Naduk basang iklam lay iklam yu iskursiet iklam tak sali atau kursiet ngimtip hero ngimdai kinong interview ngidai tang kinong sa interview tak kajing lada kam tak sali ingi la bishar tek kumba bishar hakru dak masuk nyo ikaka namar perro ngi yo ben live pendula pinya lada ki cut off kita ki experience ngi kan mangi bu as 16 16 16 kumto tada ki cut off kita kemak sungiro ngidang yo ya kakam namar balai nada kan long kumne ki on 50 marks kada ke full marks kam long 50 marks ya ki papas haka 12 third division ki yo tang full marks ki tang sang puar ki yo second division haka second division ki yo 100% haka first division ki yo 10 marks ka total marks kalong san thau 10 100% bat sapuar ta kam nu ko men ka expect ini bangin yo berok ta haka to puar ki ongi sau phau pass mark bo sau phau pass mark lai pandai ki de betingless handrai la daki cut out marks kita ki marks ba la tak sali experience ngiro ngi tang yo he ka kam ta balai bat pentah hadu mentah ki penjenjari ni penstam ngin na lor pat atar minit ka kam la dum ta la ya kendai sina mentah ka kam rodo saka penalti pada san haujar ke bangin salapan pedia kala lek palat ke komen ini ban obat penhab ke badan service bat la ki la jaklia ngim kwa ikata handrai ke bangi kwa baka komen kan ri istis ni kan ai biang ngi ka kam kata ka bangi don kam nama mentah na galak long takli ke do no ching kapang ke kri ching ki stom ke pos na kan ka ching duka tementai ngin pen ong ka komen ngin ai lat yu komen ban kan pet biang sisi ni ka kam chingi la kumno hapo arta yaw la ka komen kam le ngi ban se ngin mi badan no ma baru kita ngim ju mi benno ngi burami ka komen ngi buram sai ko man ngi klam mi ngi kwa bat penjak buram ngi singap ren ngi singap plan ko komen kale ngi kumne kat bangi dang so jan kat bangi singau nang so buram kadang sim kadang lero kadang berstam ngi kasim ko buyengi tementa ngi mon lada komen ngi ong yo komen sobha bishar biang hadin nang ta ai kam lada komen kam la ngin mi bech medan ngin ya strok ngi manse. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.